Kako je more dobro? Kako su talasi dobri? A samo je uzbrka da ne udara u ovo. Da. Zato što mi se čudi ovo kao neki bazen ovako, ja sam ga napravila. Tamo luka. Šta? Šta je to? To je sve kafičica ovdje. Nema ništa slijede samo. Ovdje vozi bajk. Ne vidimo. Oni su stali, ali ono nije, a jeste grijelo. Ćemo i vidjeti tamo.